bitsin bu hasret. Muhammed can Muhammed, canımızsın can Ahmet. Muhammed can Muhammed, ümmetin sana hasret. Muhammed can Muhammed, gözümüz yolda elbet. Muhammed can Muhammed, gel de bitsin bu hasret. Güneş gibi doğdun bize, yol gösterdin hepimize. Yoruldu seni halimize, gönülden güzel peygamberi. Akimis salate liduluki şemsi ila vesaqil leyli ve Kur'anel fecr. Rahmetun bu çalışmalardaki amacımız namazı unutmuş, tabiri caizse Allah'ı unutmuş, cami, cemaat, Kur'an yolunu terk etmiş ve bundan dolayı her türlü bela ve musibete duçar olmuş bir toplumun kurtuluşunun tekrar namazla olabileceğini, kardeşliğin, huzur ve barışın camide çocukların arasında başlayarak büyüyebileceğini ve gelişebileceğine inanarak çocuklarımızı camilerde namazla bir araya getirmektir. Bu programla bunu başardığımıza inanıyoruz. Kalbi şeffaf çocuklar, nurlu sedef çocuklar, yüreği saf çocuklar, gelin namaz kılalım. Günahtan saklar bizi, saflar kucaklar bizi, camiler bekler bizi, gelin namaz kılalım. Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, bitimi ise selamdır. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken bol bol dua edelim. En güzel amel vaktinde kılınan namazdır. Muhakkak ki namaz insanı her türlü kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. لمج ستون دينا لمج شعار دينا لمج علامة نشان إيمانيا اگر دين هبه لازم اقول لمج جي هبه اگر لمج هيا demek ki din jî heye elhamdülillah. Rabbi alemi li ser me li me jî farz kir. Ji boî muhafazakirina din lazim e ku em li me jî xwe muhafaza bikin. Çünkü din azadiya ji agirê cehennemê ya. Din çûna cennetê ya. Din huzura dünya ve ahiretê ya. Bêşübhe li me jî insan ji fuhşiyat û münkerata muhafaza dike. Li me jî Halkaneki libhem ber günahaya, limeş setra lhem ber günahaya. Jber veki geri khorta, geri juana,
قالي زاروكا قالي خوشكا قالي برا إيرو أم العسرة خود ميزينن سكاكي ما مالسف لوتينا بقناها تجابيا هر دبر بقناها لوتيا پاقشکرنا في دنيا لوتي ancak bilimêjeke sahî bi destmêj werê paqişkirin. Eger em bixwazin ku xelasiya dünya û axiretê bibe nasîbê me, lazim e ku em li mêja xwe muhafaza bikin, li mêja xwe dîqat bikin, em hessas bin li ser li mêja xwe. ويجيب كافرنا دينا بوقت تعزل مشكن بشيطان دور دشكن بيروني كن خير من خوش آخر باقشكن بوقت تعزل مشكن بشيطان أزالوا هم قامت مشكن أم جمال ولا هم أرداه وتمشنال كرجم يوم مسكن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة وبث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله آمين